Allah Kristo. Amen. So lagngone ngolekli amina na ku tangale atabuna Isaiah chapter 53 verse 4 balkona makanini abunyesi tanai aboliaro na adikino eluoriayo so bala kroit kane abunyesi tanai kinyo aboliaro so ngai kine anai kinyo aboliaro ngai Yes. so ebe Yesu tanai ka aboliaro na chamna rayo na kolongol kini stama siario tungol da metu ateka atachamtu na kwa ke chidang kanini Kotera fanyona dhambia nafanya wana stesia acha mwanoni nikitoki si ndio kama Yesu kimewaka ngacha bular na chama na ranyo chama na rayo na rayo sabi yote chama Yesu aboliaro kidichai tanam kina ko piana nyikwa Bolare. Wele lo kodo kwanza. Asa ingi tunga ingolini fanya tedambi. Fantastic. Ipote na boka ma ebo ardo na bo Yesu na bolo msalaba. Na beta. Na Yesu ifanyita ni dhambi. To pilinge sana. Tama file tuna kola chamninge ngakuro down. Na sai na bo yuna bokanya sunto ngedi. Inamaanisha pele sana. Inamaanisha pele kana maisha ya pele kinti sana ni fanya ronyo. Dhambi. Kote adam gule ania kote adam ko ngi de kinai de pa kini usalwa so msala bare adam bilo yo adam bilo ngele adana bo apipiluna adikinyo eloria yo so balakanya apipiluna adikinyo eloria yo nikola echumengedi ama kolo echumengedi lo sep achamana kichumengoni ko na tanai ngedi nelale neni da kitamutngoni atamar erai aboliaro keng eriras lo abunit ani akui bala 5 apot ngesi kiwa kinai apon ngesi kiwa kinai ngajemei potere ngaseche sayo so biya kona pon ngedi ko kana ngajemei potere ngaseche sayo kono kola fanya wan kana lo dunia to chamnge sto akwa gno ngajemei potere ngaseche sayo ndia panda Yesu ngajemei maji potere ngaseche sayo kidetai potere na rono kon kisubi ngani kidetai Yesu potere nyo narno na kusudi na maji richol ko jokon sana sindio itaga bukoy ngona ak bukoy nga ciempaka terengarodan terengarodan bukoy na tumana kedele aboliaro keng ngesi kitangale kini ngoni so biyo arakol nyeminto Yesu pesa iki ngoni ama file arakol nyechamngede aboliaro na sai kipengala kintingoni na mam sai ngoni jikalo dunia ngoper sai ngoni tokolo mam tenza iberbe dunia na manisha yikharo na rakotere nyo Yesu rakotere nyo aketana ngai kana solom salba ngi yikharo na paka sai ngite fille kemno na ko jwan kona na shangaro ni cheda wani amne kemena ku ni kemena wani sierno ko jwan sana moni wali kini ustani fanya corner no na itani jaka ejere iyanga rakotere nyo rakotere Yesu ngidi yanga ngidi na maisha maria igelte maisha laka nyo anga kota nangai na Yesu Kristo ngidi gelte maisha ken lakini wali katani ebule na maisha ken ngolo ifanya korano arno nikama bagante usalwa lomsaraba ngala ni fanya rone dhambia ela khado ko pokori ngoyo ko pe ala khado ko pe sherekea amba kui tonga ku kello ngi ko jokhon sana na ku na ngende kemena wani punye biko ne biko lo kudu bunoni so ana kroton ali mo kan tongo tunga luite ta krot nanga kama auto
En krotona ilmu ngi togeji sa ko na golo krotna ko arkan an ko ilmu ngi togeji so nga corona black to ilmu ngi abalang atolimo atsamar kimega dinga krono na atani ta kier na pene down nikar kankar so evake mega di na corona dunia atoloma na corona aku akwali mo nya otangu na sa mo to lu lengerita ko pa kinama mo to lengerite kimena corona no kono nyumu ya nyuni amne te kicha kwar ni mcho anyune te gichi akirere aparan na kaji aparan kebo ani raw kechi ya anyune te nyo anyune te kierna na kankar ni te kierna kankar so akora cha kujini tingana abita etama yokaneni akimekite pa kujiganeni so tombe nakele pato golo Baba Mungu wetu, tunasema asante kwa yenye umetufundisha kwa upendo wako kwa Mungu wangu. Tunasema asante kwa kutufundisha mazuri na wenye wataochi video Mungu wangu. Wasaidie wote na waweze kubadilika Mungu wangu. Tena Yesu Kristo Bwana ni mkombozi wetu.